Iwe räänenim ika nykkylihanenim ngeni meil sit on fitigit kilissooma riitikoot Faniten AT program sipue itellä päätee lesen iwe era Soulang me Tumunun Moni nolaatei lesen jo me orgykyn nimu kinikilin nolaatei lesen seri Nessen ei ngeni Nessen nimu iwe ate e kae e po olong o nimu itarap minne amen ötsea. Ewin Faniten nongonongun Moni. Sipukkae usure ko kien olongonongun non paipen minne koot me tjungukit Faniten nyt Moni me aatspisekisiak. Me et paiperaapan apesa Faniten aat ei söisä voit. Ei söisä voit Faniten nyt Moni ika pisekit ika metkara saa ekieki pur aatstufit kiit mei ei söisä. Meet paiperaapan apesa Faniten amanoa nyt kyo Moni. Reen pekin infest ika amanoa nyt Moni no sokkopaatin agangen kopue amanoa no Moni non aare puattero non pekin business me pan metkawe. Aat kue orang-orang meet paiperaapan apesa Faniten aat niurimmang. Aat paro Moni seni bank. Sabotori apesa Faniten pisegit kewe saakan kyt minnon ekkewe nenien rent ika pisek. Iwe ekka paseis apesa. Wewen nge meet koot mei pat sygy meet kei ei Nessen akkapas Faniten. Wewen nge ngerirtsöke koe raoi ika ira pisegisiek raapat suurisessat. Meet koota ngerikit aare parisi Faniten Tumunun nyt Moni. Kirikirin non iterapen mongun ei nampa ylingatera Moni me tieti ika riiri fegen. Ei Moni me pat ekkesiuri ewe tieti ika riiri fegen nefilen ruomen. Ika nefilen ekko tieti. Meet ika yupoputani ewe business. Ngeriemen. Epo togani atai ewe riiri fegen ika tieti fegen. Ika pun yua pupuri. Epo fite ika meet epo orrei. Epo pan orrei meet ipue ngeri. Ina pan meet sipo kae mennon non ewe Nessen nampaidegat. Hän koot aan me en armas aan. Nona ewe Nessen nampaidegali. Era epo i fausun aat sipo tolong non ewe aan minne koot aamoten epo arisi manawat aat sipo manawani ewe manaw i aamoten sipo manawani. Ikapun koot me pan oraan nemenem nge pan meet ei. Sipo fen pan tolia pesa nge pan meet om. Era meet ipo feri ei pue monna tengeni ekkaan fansoon repofetto. Nore Nessen nampari muera ekkoe Moni tolong nore ko fansoon saporan. Ikapun sise sepue varatole sorrikan non en week meet e akko mennon no Moni. Ifausuram kopo akkaata aamkue non ko Moni tolong meetka akkaata ngeni aam kopoe nöö ngeni non koe Moni ka payofe mennon aama. Meet ka kolekieki me i fenifan ika non nang. Ike met sipo nang ni nonat sakata ren metat o suppang kirei. Men nolekan ren mat sipo fetto epo fetto. Kiit metoni sipo anne fengen ni renat o suppang kirei me akata nolekan fanson mat. Me te kat kapaseis me fisingoluk am niokkus Faniten Moni me am niguruk. Iwen ate Nessen, iwen Faniten era Faniten Moni. Sipue apurasai tytynä pepo suki ate kiek. Era emen businessman seri Australia nom lone kykyn saab mekkan ngeni orset menon Meksiko. Iko aur emen man. John attau me or kykyn waan pot. Lone kykyn pot oyan emen man aur
Musa. Aor fitamen watten ik ewe Australia fokkun ingeti ewe Mexico. Ren ykykyn Japan kewe ik. Iwe aisini ewe men ifanagattamen ykykyn Japan ekko ik. Ewe Mexico periodi ese fokkun kontan fanson. Ewe Australia is pata kosenom ottamaan koopan Japani palekaatik. Ewe Mexico apesa iye kykyn annaf ngini ai family. Iwe Australia apan eis miet keferi nanusen on fanson. Ewe Mexico periodi ykanannut mang noikisattau kukkunongeni neikkewe paleani yakisasese reen puruewe. Kukkulofeten on ekkosop me etikneiwe kitar nentietiekkewe. Iteiten reen atse kormiet ykan feri. Ewe Australia afokkun takirnonan esita ewe Mexico. Arangang emen MBA John awesi noin tikri non pekin business. Ngame toni anisuk ko buana para fanson attau kupotoni meni watten mota. Ikaka meni watten mota ko pole pobuteme pan meni fitekykyn mota kaatongani siseri kykkyn coast nenien attau kaatongani no ngeri Mexico City. Iwe murin kalo LA kapan tongani no ngeni NYC. Ikue kaatongani no pusin ewete ewan business. Ewe Mexico ais Niepue fattamani kaipue ferie. Iwe mwen in Australia periodi epue engon me nimu ngeni rioyer. Iopan met. Ewe mwen in Australia takirapesa. Iwetsin ikakepue ferie ika atori fanson ka atoni kope. Esire fetele kopula amemero business ngeni ye eseri Filipin. Iyo kope wiriti emen me fokkun ikawin. Kaatore po million Moni ko pangi seri. Iwe were Mexico apesa million. Iu panmet ewe Australia apesa. Iwe kaatore retire ka asese. Kaatore liu seven ngeni ewe kukun kosi ka ko panmutumang attau ceknon mutu fanson kukkuro ngeri nom ke semerit asese ren puruom. Iwe ka lo kukkuro fetanen tietiom ko ikwe kopoe tiknomwe kitar ngeni tietiom kewe. Iwe ikapaseis non ate Nessen era met popun ka akkangang. Ika met ka akkangang Faniten. Ye ikapaseis. Met periwan. Faniten por at stufit. Iwa angang epor menai rent. Menai power ika water. Kopo enet saram kopo periwan ikapaseis. Patasa angang Faniten Moni. Met sa nene ingeni netsko Moni me oitskewe. Ikapaseis a fokun paratse ngeni manawat. Paipen ayani kitsekot kirkirat sipue kiekuon ren pekin nets Moni. At stufit ren pekin metsa eisesa at ko savings pan met karan. Pannon napelap apatonia pesa naruali kapas nim miriringeni iterap. Ewin popun era tseveni kapaseis. Ekapaseis era ye aor an nemenem. Wan ekemetot mesin. Sibuyan neri met periwan ekapaseis ye aor an nemenem wan eke metot mesin. Kurife sapun. Ego ruaberuan oksini era Faniten memoswan. Mesin ewe samon mira pelap. Pan mesin minonom on neun. Era Faniten moswan ewe samon. Mesin met mi nonom on patserong man kitara mas mesin met anonom on ewe samon.
Kölfe sapun okusin sapun nime okusin tiugani on meru. Era itaitan maan meisin nöin. I apasiri ekkomaan meisin waan ekko ngoroin tsuk. Afen patsiri me taats meisin usun ekkomaan irmi mummukutukut. Me waan ekko tsuk. Ikai poetik esappan esirengeni emen. Aane poirani pokutan me taats meisin aan. Era itaitan maan meisin nöin. I apasiri ekko maan meisin. Kölfe sapun työme nimu oksin nimu. Era poe. Ewe matau, ewe feripas, ei ferifan aan, puen ferian ika efisian. Hakai sapurru okisin walu, silver mekon. Aan ewe sapun. Ewe tiwoti sapun, uru okisin fisu. Era nonayane men memen, ki tsuputiu eseor otsmetot si warong nani ferifan. Iwe ebopan iraatse kussun aat sibopan touseri e ferifan. Esap or otsmetot. Sibopan ese or otsmetot. Si warong nani ferifan. Iwe ebopan iraatse kussun aat sibo touseri e ferifan. Esap moor otsmetot. Sibopan wow. Era sotun kopo arperapa pata epo en. Ilisum ampetsokun no Moni epo en sises. No ne keuksin meisin affat iewatan nemeni. Ikamet. Apara fata punesemo ekekismet si warong no ne fenifan. Nuponean emen kit story ikaputiu no ne fenifan. Epo pan inatsekussun ese ormet si warong. Iwe ebopan inatsukusun ika sato seri ferifan. Ese or met si bopar wow seri ferifan. Met taats meisin met sarangin wane ferifan. Si saptoni si wow. Usuntsek nupon kit sabatore ferifan. Iwe ruane kapaseis era. Iwe apaloran nemene moniko met taats non ferifan. Si Erneani okisin poarisi kapaseis era yo aparora nemenem ika nemeni ekometot wan ferifan. Genesis sapun okisin roera aramas raporemeni ekoikenan neset mekomansisi mekoman meisin wan ferifan. Era yo apan or anemenem usun mete oksin apesa. Kiit aramas. Era metewan koot nifang mi murine aunuk. Apan ngeni aramas arabopan nemenem usun mete Genesis o sapun oksin rome uru apesa. Era nemenem ika tumun sa lusini no ofanson setan angei nuponekko popun aramasra enne asora metipis. Tipis atorong yung angay ferifan. Iwe ferifan anom non pösetan tori sises epue niu seferito. Era met sises epo föri. Un kornit sapun on oksin on metiu oksin riwe. On metiu ngari riwera osap sire poinisimi imon ferin ngunmifen anom nomi. Nginin koot angin kemi. Osapusin nemeni kemi poami nen koot. I ameni kemi ren liwin. I minne o pwedinga koot ren inisemi. Aringatin era. Ka penmeri otsmetats fenru. Kameri ika ka penmeri otsmetats fenru metats fenru. Ika ben metori po apurasa ika enmei nomnore naperap. Ngifausun ka meri era otspisek fenru. Rom si puyandiani Rom sapona on meruani oksin maru era siamenau Faniten atsavon. Ngar siamelo Faniten atsavon. Yeminne siamenau ikamelo sia
nöin at samun. Era me taats meisin, patselon kiits meisin, anika sannon fänneminen o samun. Awai kiitsika myöni se fäni kiits, reen pusin ewe liwin mi memmong, tän siises reenaanu määnoani ui rääpänes. Arväänin era osukosukon nietip. Kien osukosukon Faniten Moni esop orang-orang waan miet ykykyn Moni aurrit. Ikäytsiään Moni. Io aawisen nemeni eo Moni. Ifa eläkkien osukosuk. Mäti sopun on uoksini on mettiu era osopiseis uimi fan pusin itemi on feni fan. Jäi kue potur me parang ra atararo. Ngat sa sore ra atai osorani. Ngopiseis uimi lonneng iwe jäi kue potur me parang reseptori atararo. Ngat sa sore reseptongani atai osorani. Puria uimi annamuye ikenan nirikomi ewopan nonnom iye. Sipuekie kuon a week. Omna bank wan fini fan ika nonneng. Ye kapaseis era wewen nge me paror bank nonneng. Met kopo ferry om kopo ekesiori en account. Iye ebuisen nemeni morin. Eri muwan era ewe tongen Moni. Met ewe popun met tot mensin mingau. Sipue niani ayun Timothy sapon ono sinegon era pun mochenian Moni iye popun sokkopaten mingau menisin. E kat miyekieki arapue pisekisek ra mualit seni at nikurik. Ora pusin orato war chamong riafe mi fokkun aweres. Era pusin maketiu. Sa tadi ko pusin maketiu tongen Moni narang pusin awewe. Me tongari ekasiuri nefiren ruben akaramas. Iga me tongari ekasiuri nefirom me yen enmi toge. En me rikiu. Met me fio. Me tom nikiu. Mati sapun engon me ono kesin rumetiu era. Epo met namoten even aramasepue fyatsin urusen feni fan. Ngavanawan epo peutseri. Esap war ot seben aramas atoni fangala pue angai seferi manawan. Lampa oluan terapera en kot fang. James sabon ewok sinangon me fisu era lifang mi murinne menisin me feyet mi unuset menisin rafetto seni deng. Rafetti seni ewe sam mi feriekko saram lonneng ewe sap siwid esap parfis rotsopak ren ankun. Sipue aniari mati sapon ruome ni mo sinangon me ruani ngeni irik. Editin na pera lano fan son muneng e poe ngeni emen mwen mi ekekin sangeni e fanu to wow. A keri fingeni nen ko chanangang o awi sangeni pora poe tumuni pisekin mensin. Angeni emen meben ukukin mena tu fitsingeni. Angeni emen ni mu ngero fen Moni sinfer angeni pan ewe emen ru ngero fen sinfer nyapan ngeni ewe emen ngero murin a sei. Iwe ngotan angang niange di mongorefen Moni silfer amutir fenno o anganga ewe Moni. Pue pa amanoa otori pan di mongore. Inate kusun ewe mi angei rungore. A paranganga ewe Moni pue pa mana otori pan rungore. Nge ewe mentan angang mi angei engore fen Moni a fenno o atu ewe pang lepun o airelo anawe mastawe Moni. Murin fanson nangatam alekot sa nangangwe masta ani wisefen o a yukite. Iwa kita porausen nenwe nenke Moni ra anganga. Ewa sa nanganga mi
o tarangang mi angei ni mungore fen Moni afetto o asetti fengen me pan ni mungore. A pesa e samon. En kangeni ni mungore fen Moni. Ye apan or ni mungore fen Moni iwa petangeni pue manawan. Arwe masta aireni. O mangang afukun murinne. Elemen taranga mi murinne. Alikulik kafen alikulikiu minne on minne a chokukun. Ye minne iposegukute on minne a chommong. Kobo tolong o etiei none papa. Murin ewa taranga mi angei rungorofen Moni a tolong a pesa e samon. En kangeni ei rungorofen Moni ngeyei a paror rungorofen Moni iwa petangeni pue malawan. Ano masta aireni o mangang afokun murinne ene men taranga mi murinne o alikulik. Kafen alikulik wan minne a kuk chakukin ye minne iposegukute wan minne a chommong. Kobotolong o fitiei ne lane papa. Murin ewa taranga mi angei ngoroi Moni a tolong apesa e samon iwa sini puen emen muen mi tiwe pechokun ka kirikin ia kosop fofotie ka yori fengen ni wanira ia kosop omoroi feili pukilie iwani okus ye minne iwa irera no moe Moni fan pun negeni ye no moe Moni iwe ano masta periwani ene men chona ngang mingau o tipang kafen sire pongang iwa kirigin ya isop fofotie iwa pan yoni fingeni wani re ya isop omre feli pukirie e pofen earth om kopwe iseis neiwe isari neiwe Moni lon bank pwe lupwen iboni usefen iwangi neiwe Moni fiti manawan Ye opangi ni opwe angei neiwe Moni seniete o ngeniete lan o yani engon ngoro fen Moni puniye na or an kot ebu apesa o tingeni anwe pwe somoro ngoye ne saporan kot ebu fen monge angei seriewe ekis awren ngerere charangang mi na motongau o boturau dukin no ne wenien rotopak ginan ewo puter o akaringi iya. Efesuan e itena pera kai meremeret. Inet fanson aoram papa. Fanson e weraor nom million Moni ika esap million nga sa tori fera pesa ika aor waten no Moni inet fanson ka meremeret. Inet ka asese ng kota. Filipa isapun ruari ugusin engon me ru. Era iwasire e iwe nanomlan uingau. Pale iwe nanomlan uimong. Iwakae e umonomon po ibo kinamo e kismenisin. Me fanson menisin. E se di Filipili ikaiwa amot. Ikaiwa amet. Ikaiwa etik. Ika pisek a somo ika piseki a somoro. Ika iwa molele. Nge kabas eis. Nge en. Aoram minute. Sipue neali nati sapun onuok sinrume limu. Ye minne pue reni kami. Pausa pue regi manawe mi usun minne au pue ani areilimi. Osa pue regi minne au pue faith. Ifa usun manawe sapoi tseseri monge. Ikaewe iris sapoi tseseri if. Era kiet meisin. Met kiet meisire met ekwe sipo feri. Pues sipue pisek ika sipue mere tren. Era nge met osugosukan. Met osugosukan neti patse. Ika ki noram nuki puen metoni feri ot metot om kopo awesaro osugosen non neti bom. Era met era
eki ka iyan na eki botoni awe saro era osuko netip ikan non netipom era met periwan ye mi net at si boteteveni ko pwede walong sises po itek atogani parisuk nonom kosuk itek atogani awe si ewe kiero suk nan nanau kapasen no sapora ratse lesen era Bible ait ngerikit pun elemen mi pisek fokun ngau ika paano mo tufitin ika orang-orangun tufit perigur on tufitin nore fenifan minne epotano kota pesa epowiti evidenser ewe tongen Moni ina met kapasen kot pungipun ina popun ewe mingau met ewe tin tongen Moni sipo como ewe tipo Moni sap met not mingau nge Bible apesa popon mingau ika poka onnomu Moni nien kot vennon manau ifausun kopor onnomu Moni pun nien kot me non manau ye kapaseis le sabrara lesen sipue eke kwon Kristo tapur sipue panise fan fingen nonen erimu next week fifty gets on to listen number ru fan tenate program Soulang me Tumunun Moni sipue yadek Kristo kot ren kapas Ensök kien met not mesin ensök or ekobisek sokobatin tufits mesin rem yan tufits afetto surukina poponi potingora fe tiwe program John panek kesingeni ke mesin tom sise siwa ya tek metingor amen